Abusia mama ma wo akwa basronko enfambra emergency Ghana TV eso sani ada monim no enenso yasanso ehia biem na ne story na fa branti wa bia wakohye oba kama na oni ni di nkomo na nkomodidi mu nti ase ye adwuma sa omumienu ye ebede ebetena no motimu honum na no nyisen kopiem amara bai maame aka hwe ne ba ne se onfa edro efenyi nyinsen ntumu na Ewurabe ka se nya de a saade ne de obede obeye enu ti maame no epamo ne ba no e ma okọ abrante ne ho na esan se asem empenipa na nipa na pene ho asem nti bibi asi a enya asem ketwa enti kame ho ne yenkonkohwe ne a asi embrasisi a ne ba ye beto eto adwe bibi ayoboko nyame adom bibi aboko ye da Krista se awie ye ne awefo ye ofi a wo ato ye de ne do nam e pato de me nam me se e ba ba ma e friend na nasa okay mama ya ma woni so kakra akasa no yedu e ba ba ma e friend na nasa okay na wo won cry na ye na dwuma nti oku abaya bi e friend na Ivy na wona na twempna menim oba ne da ba oba ne de ode me banako ni krum na da bia ona ne ko na ma che enti na o ma me ne kasa wo fon so a menim ne da ti mu na ofra me se ga na nyinse na wonyinse ye no na ma me se o ma na drama na yegu akwara ne se on ji aduro na no enti ma me no sa no akwara ne dwane afirifi o se ma me na pamo no akwara ne numasa se na ma me apamo no enti o dwane afirifi o ba be ma no wonye mfi be se ba cho nya 30 years ah okay you enti wa pam na fifi ama wa bedi ne nchen won kana ho enti wa ba ne nchen so waje no ndi aya se npo de me ka chen ka be ya o ma ne san ko ne ma me wa na o mo ko kan ho asem eno o so peso yi nyin se ngo ni nti anya de oba mana ko so oba ne de na ko panyin se no oba de opanyin se no ane mo oba ne maame na se ompe okay o se ne ba na akona sen training enti wa wie onya adwuma na wo kwanyim ti no nya de a oba mana wo ti obe yi nyin se na be ma no so pe ti oba ni dwane e ko be ma nche no no so je ne feso enti wo mo tete wa na ja awo kan na wo de wo ye to wo ye na ofra me se abofra na wo enti me ma hwa na man onya de yi onya be ma oh okay nice awo fine boy kam enti me so me de wo se ye oyo na sa be no wa sa ma kese e wo ne papa ase ho why na wa sa ma kese oba no e filin kra ko ho wana ko wo yi okay to ko wo ye na me ko ho o hwe no ti asa ma woni nya na wotwe e na me de ne ko nkran na ne nufu aho na wo se ko en operation enti ye ko na kasa no nyem wo oba no ne oba no abo no ba tan na nufu aho no nufu ho ne e de operation no mo ko ye na nko won kwa na o frɛ me se enufu aho wow enti operation ben ta na mo ko ye operation doctor anka wanchire mo anchire na ne wonu na ni ti yo to an common so na operation na ye ko ye no ti e di akwala no ne 2 days doctor say say enti me fa baby ne ma ho san se wo so enti me ne abofra no ko da fie 2 days na yo o mama me ba fie enti wo ba ye no ye nyina tete wo me na me dua ne bibi akama enti me ba ne tu kwan o mo ko ye program bi wa broche enti wo ba ye oba no ye de adwuma producer oye beat anyum beat oye nyum beat anyum ben sa wo ba no olive the boy sa martin nkan olive the boy anyum ben no aye hu beat a wo sa wo ba no e de a wo nyum adwuma wa ye at least say nyum na bro nyum ko ndi anyare sa de wo tiri mu bia ene holiday ti ena wa ye violence so de no so aba life to kakra na me hwe wada ma me nim nyum sa toto no bro ndi me ya dan da bia mo everybody e be say be yin so we want no to kakra on say we are proud mother ba fa ya oba produce nyum de na ka wa ma me light ya ka tell say ta bro for nyum ne de emwa bro for nu e chiri sandi me ntia se de no de un sheda nyame de na nyum da na wan ka ta hwe yo de se bro for no nya oda ma me twi nyum e yo de twi nyum e me
That's what I'm not me. So me to about to be near. Oh, to am the major so. I was saying, I'm going to be Magic Quapa, Magic Quapa. Oh, Me bravo. Oh, Magic Quapa, Magic Quapa. Wash me from so name me any. Why cheaper to me. Oh, me dewaje. Dada, na kami sa oje kesuka. Na sani muya me yanti na. Nyoni teachers is zabe. Ayeya na de be mawrade sa na tie. Ma wa ni nkomo yenko. Enti me kwasho ya no ye no operation ni wi sa na o tu kwan. O ba na o de fa beche ko be so. Me refuse. No way, and since I'm no more yanyamana. Okay. Program. You. Enti Oban. And what the phone blare. Ivy no even again. Phone bear. That type of bay. Pink color. Okay. No, the blare no. Omo edidi omo nko man na me hu se waje ne phone dada na twetwe eso ne man egu foforo na ode aba so ndi ga ni yi ne lock free so ena na ode ama be ma no na o twetwe buso ndi free za da na o twetwe ne ma ne gusu wie na me ba no ne ye na sesa wo fie hono afi na asa kasa na ho ahwinhwinhwin bi o kasa ha o tese basa tezo bisana asma obesi yi wano no asa tiate bia be fie ho na ba wo so na ba wo ne abaya na obi abakaza no bia na enko yesa okay te obande okasa no ko ne na enya asam ketwa enti eba asa na mbisa ansa de asam ni suba ya sesen sanzam ko foforo no ono oba ni din komo dia pipra gro ne ade na o mo akora ko se dwaye dwale a o mu dia agro o mienu dwale bobo o ne ade na wo mo frɛ me kura de we ya kan esre wo ka tam se awa okuso kwa dwae hobi mu jira pa no me wo de kitchen ne ayi bathroom ni nya hyehyɛ okay inside eno ne ga ni mienu ma to pru mu dware no wo mu di ya people agora na etimi frɛ me kura na ye ka asɛm esra kyerɛ me se mo hota mo mo hwɛ so ni mo agoro enti na mu na bi ni fie ho enti ba sa na asa ne ya asesa na mente ase na me bisa ano na wanka adekoro enti me so me ya ne se onwale no onya ne ho ade afi no o se ma anya ade a ga ne me wale no adan so o se ene ma bi a me hu ni ade a metimi awa enti wonde wanka adekoro na ankyere me a kopim se na me ma me ba kusi asa na me ko enti ne be ye na yi na me san ba esi ni mpom te ba ya no na me sa ko bi enti o frɛ me an wo se ma ade enti a me se menye gan ho ade adana na me twetwe ne ma won phone so agu foforo ne so ko hu se naked pictures a we twetwa ade asande be ma foforo ade naked pictures ana ade ne so wa yi na ho naked pictures oba no a oba no ne te no an wo twetwa ne ho nyina ade asande be ma foforo na wo picture no hwe bi ban fanche ba wo kire wo ba bi poti a wo twetwa wa anka se naked de yi na ho atwetwa de a kire be ma foforo naked ne ye wo mahodo bi ana ntuma ne twa ne mu wo kire se wo kire se du hu no phone so no ese ne yire no awro no ho twetwa pictures bi de asende be ma foforo okay abra wukum one ne nyina so na te nti saa de no ku hu ne die na chese untimi wala ese watwa na daje mu a se de ne o mu ye nu yi o mu biem se ya na jiraw nti no de ono aba no betimi a kire yo nti waka sana ye din na chese fe mi ntimi ka bibia bi ada na afoso na ache se wonya ne ho ade nti oba sana ntimi aka bibia ga na so ntimi amisan okay ni uno bi won so awon anaja akobo bi am so
nti me misa no de sime enti wan no okay bra wani mo enti wan no na me de baaye enti sabele no me ba na ni so ya hyetan ene wo se obekwa akoya akola na DNA test and san wato aso ahwe no eso ko hu naked no sa se wonyi ni se akola na ye na nkwa na ba okay enti wo se okoye sa testing no hu se eye ne ba ansa no wato aso ahwe na me se na de na ba wo so sei na je se nsam no enye nkoyi enaja oye se chenchira oba konti me fa akola na o se ga na emfa no me nko sa ba na ne ni phone nti na on pese obekọ na mte nipa ekura wa yale na ade ntina wo haneza ene o se ne sa ade a me fa akola no me nko na mte mo twempena na minyina wo bi enti mi ntimi fa akola na cha na okoka cha ne maame se one ne maame na abe fa akola no ko ne test obra mo twem mo mpena na minya okay enti ma nko enti be 5 minutes down again ni ti wo ye nko no ne ni nyina ko ye bi abi o mko ye de ma nko no ma ko ye o test enti mi ja o mo ba enti me ba ye no na me frɛ ni bisa ne se results na ba wo se baby a train be 2 weeks time no afrɛ me saba the results ne ba ye de na ewu mu ankasa aye wo no the results ne kyerɛ sa akora na ye ba ne ba wo na ankasa okay enti manage ena da was wo hwɛ ne ba enti saa tam ni nyina so na ga ni tifi ye ho na estuma se bi ma mo tifi ye ho na wo ne nkyɛn ebona ko ma hwɛ ne ba ye ne bibia kam enti ɛyɛ ta no on nafi wo hu picture no wa nafi bi oba no obeda wa na ye ne studio ho ɛhɔ na ya bro science ya na ase ɔno wa ye ne studio no oba ne studio ne din de sɛ mami na ko e se fie wa na wo ko me tesoro wa sa min bonfire din is a bonfire dabi mumi ya hunu na bia na ajase bonfire edaso crazy ne die na bin so frano vampire o se vampire ajase bonfire de hini mfa crazy ne die du frano no bet me connect crazy ne die edum bia obeye bia ono na hye nso dia odi amano se tunu nyumbi be bia na crazy na chese na yes abiti no and then I want them crowd na bonfire na vampire na ho na pese make no ya the soundboard no okay ukọ na ukọ uhwehwe no anyum baby sa no aye na ka ye hwese but crazy ne de media guys mutinyum bia crazy wo mana Facebook fo muni mo bia wode onyuma eba crazy wo bia na so na hihye sa biti na musu nyum ya mutimi mo bi din fidie na wa he na ka ye mo bi no de besro na se eba yi no a wo frɛ no a ono abekire o produce kwa me Eugene na ya ani na we chatawale mu sa nyum no chatawale nyum no nam ka onim to ala o de amen pacho mu nya bote na modare ma Facebook for mu aye say nyum bi wo crazy wo mu a woti crazy na mama se ne ba no no papa ne se ne ba no the studio ni dey ne the bonfire mama ne se a vampire wo so re de he eti no attract ho so we crazy yenko mama ye ni nkomo every holiday on ti mze masama ka eze manage after there okoye test ne ba no se ne ba no ne te kama o je okay ba se fast o so ba wa ne de o so nwale no ka no o fie ho o bona ko ma ye bibia kama hwe ne ba enti na nse me wo na o frɛ me se o ga na maami aba ho ana wa frɛ ne so fo maami aka ho oba ya na se me se o nsum ne ba no na won haida na won fa made in sumano na on tia ne like be water be bola be ene ama bebre enti wo mo kan ya kosi se oso ba je 3 billion ene wo mo sere ne ba o se oba na se oso ba je se ni mama no so ba je 3 billion na mama woni be ma be friend kewa woni kewa unti kewa unti da sa ase ke wa na nyumu na crazy ne wo nse ni 20 ayo
me crazy ni brazen na family so maame na anti-quite me nkana me wanya nyum ni bi bo me hwe se sa eye maame ne ba ne nyum ni bia leave the boy and I'm here engineer say hwe se won na produce ya anyom de ba cho nya ne ba ne boy na mom on ne engineer wo hye anyom no it crazy no oh sani we star ma me na wow crazy no ne signature na da nyom ne mu no anyum we na we hu no to aha to say ye wo appear to snom ne engineer Basi Max snom ne ade no aha George Forest snom sana mami bay ono so ne sa no de papa okay mama nti say what's in ba ne ba ye no what's day so waji 3 billion adentia sanza wanwala ne ba na sabre no na oba na sinipi a kira asew ne se won wa akora no ono de ba se wo se won ko yin nsani wonte no na zo na nya fine no won frɛ no one maame ne nya kama aha so won pɛ na se sanza wo timi aka so won ko yin ba ntukudi na ono won woda no eje zo won pɛ na se so awa no osini ne ya fine na odo no a otimi jisika won no bibia o ya ma no na one ne to nsanyina didi na so won ko yin ne bangu no one na ni shaka o so bangu na ni mu meeting na se ho ne ho ne adui to asofri ho meeting na se ono so baji 3 billion and o masra na ba 500 million and ade ho mu kodi ade ano ho mu kodi akwa na no ho na sabre no na wo maame ni eje yi so wei e ba cho sa tam na me ho family wa amfre meeting na se de mo ankobi yo enti mu free ebusuati asami bio aya maami babema ya o engineer ya ebo ne nyum sese ya bibi nti Facebook ni YouTube for want me feel nyum ni bio no sam abofrei na woni obi akowo woni ne wo ye no tie o nyinse ni mu na abaya ne wo ye no kwa burochire no oba no atofun edi abra wo ba no ti fun dada no wo twene ma wo dada no so de abegu mu no so ana wo gusu a wo twene ano okobie page ba bi wo bie so no se kaish ma men twene na men hwa de kro wo fi na ni wo ko he ya obey na hey kese wo twetwe japade no esoro ne fo nada wo de asende be ma bi hwa na bra so jigai eno se men na ware ni biem ana asew ba no abase se umu ani biem de ne me ba no me sum me jisni hu sika 3 billion maame ni papa ya nkomichi na se bi 3 billion no sofo ba na tena mu sofo maame na tena mu ye dansefo wo ma di anu abesi 500 million eye enen sika 50,000 Ghana Cedis na mi bisa wo se youngest ya ba nyina bon fo ni nyina obi enya 50 se ga na nke aye yo ke kwaya nim tase ne yentie de esi mama me pa chonti e ba sa na o se wojitu and o mo so high down and o ji enti atwanse na so oji 50 ni tum me pa cha obo mama ne mama so mu ji tum o me ye de na e wo no ano me ka tense de office o ya obenya mdi ka bi sanse obenya and o se ai by when this case si ana o ba mani mu 300 enti wonya de aka no na watua enti o man 300 no cash 300 no ka 300 30,000 Ghana Cedis cash
No, Pejadi ma oba one na wo no se mpata. No de ama no. Oba na ya de. De ama no hide dan so ama. Empower tom pama. Na akonya so to bi kan. Enti TV da ma ne se wa me to TV. Ametua na de. Ansa ma oba na konhoma. Onte ase. Ansa fa na niama no a. Onte ase. Ometo TV. Enka 30,000 na ho. Na watompa to akonya siesie 20 na aka na oje ka ho. Oje balance 20. Busu ya mum yansese o. Watwia 30,000. Awo no ne na wo. Yenyante wo bana no asem, yenyante asena no asem. Nanso ebre koso na ebeti. Watwia 30 no. Wa ha dan. Watonkonya oyede biem. Ana watompa ka ho. Watompa. Chese woni ne bari nyina beda so. Ana asewu ba no se woje balance 20. No age de ebiem. TV. Osaji TV. No age de fridge. No age ontua light bill, water bill, ni fridge. No sa see dan man ka. Okay, no nye de. On san fa ba wa obehwe kola no. Ba wa me. E manage je ne ba no. Okay. Yo. Ti dia na sie. Nti anu na wase light bill no nyina ba. E ba ni ko pia. Unimpana ne dan na wa ha ma ne light bill aba. Light bill aba. Nti light ne nya ne ba ne dia. Nti wo metua. Na on sa ma na ko ma fofora. De odi sum no ne de nka ho. Dan se ne benum nufu. Okay. Nti so wo bona ko ma. Na oba no sha bofra no hwe. Ye na collect. Sa. Yo. Na fe won fa na ni ma no. Nti sa anya ma no sa wonye de a. Ene afrensu antoa. Ene patanye. E de abo me ba ni dua. Sasa that's one fast anya ma no a. O mu kosia kan ye no. E kan sa sika 500 no. Ehu a wotua mu 300 no. Ene ma e kan ho ni nyina. So wan fa ma ene antoa patanye. Ene odi jam ba no de abo ni dua. Onkono. Ba bi obegina bia so obegunsa aka nche. Enti se wo mo yama no dia ene obegunsa da wo mase. Enti asama wo. Enti na e bai. E jamo mo ai. Na ne akọ ne yente ase. Se emra wo ma ni se. Timi fa na ni ma oba wo nwale no. Na wo su no. Na wo san tu ala be. Enza mo na ko ma bi. Abla wo hwe ne ba. E bibi aka mama no. Abusia mami said you okase ni mu ye ne ya ntibia na asem no bia fe ya na wabeto ye nkomo isu a enkomo ni nyina ne tofa bom ni se mami ba be ma ya wo ye sound engineer wo ye nyom wo hia abaya bi ni abaya no anyinse mami ye kwankasa bo anan ko nkran krodua ni mu ko hwa abofra no ehwe won ye nan ko pese ne ba be ma ne ware eye abaya no one ne afafuro no edidi mu a na naked picture yi ebe liki free eye oba no one na wone phone so ne ma be ma wa wani twa ba be ma no so ka ko etete bi se ma hu naked picture de a ene na me nakora nwa ne biem abusua ne bai be yire be ma se hu nwa ne de ne esum no ye baji 3 billion ye di anu a ene ba 50,000 na be ma se me hu kire me dan no me han amano na me siesiem na mum de ekuta me nsem se ni de eye 30,000 eti bisira mu monye na mumfa ma oba no na metwa me ho aba wodan ne ho na akwansi ena ya ye duabo package pa na ye dia send no ma me wo bodua no na mo ho den na mu hu so wabodua me pa cha ode oye audio ena ode send me ba no enti me ba no oye WhatsApp audio me pa cha enti me ba no nya fine enti wa mo enti ena o fresh of ma me ne se ma me na audio bia ba no don pese obete na no asem bia enti wo send aman enti me ba no so no kula send aman no na ma me na kasa fresh of ma me no e send audio ne se na wa ye audio ama me ba no o mo nti wo send aman no woni bi wo e dia ba woni ena wo send ma so of ma me no ena so of ma me no enso asande dia mai na so fu ma me nso dia na wo ye wasem mu sanse bra no no mu ka asem no mu ni ho wona na etim dia no nso ka fa asem no ho wo di dua bo ne ba ye no ena so wa frɛ enso no so ye odu no pe na nu na ba ye ena no pe mi botie tini na me dia ma chesa mpese miti ansa na ya bo ye be bo audio no ma ye ne ahwefuo nyina eti ma me no hasa no ono so ye audio ma me ne se asam ne atena se aka
na obi de campo no watua bia ense se ubo ni dua san so se de aka na obetua na adenti na ubo ni dua na wona ne woba ubo ni dua no owu a akola ni nyini na oni papa na obe na basa sa eno nso eye enti sa na maame no nso eye de mande enti ni nyina o ma sa de ama yo moko ka asem no edi be se ni bra ono moko ka mpata no asem na fiaba oh be 2 months busumi mienu pe no waje 30,000 a wasabo abusua yenko na yentie bia bono na de ye ni mo ya santema mu ha ne se mama mo ye defo asantefo ye asantefo ye nyina ye asantefo ya santema mu ha de ye wura wote kokko so ahye se ye mod ye chiwade ya ye modua wo ye kuro yi mu eti yenko ni yenko tie se ampasa de anu abode a yenko tie nana mese se wonnim na se musuo kam musuo bow na se wot na wonsa mo ba bia sika abra odi me bana fa ho yehim na se wa me wa sadie ti se de kan no na de se se wo ye ti se papa ana obema ne oba akwo no so onware no se wa mfa sika na ma anto ho nkeka ho na mfa nko me se wote na wonsa emo ba oba bia sika se wote na wonsa emo ba bia esika anto anku medoma patanji nku se wonnim na se wote na wonsa se wonnim na se wote na wonsa ema ba bia sika abrasa anyoma no wonya ye musuo mo medoma patanji medoma antoa mesama wo ma wo mo omununi dia nkwasi asem no dia mu asem no watabela wontua we ya wontua dia nkwasi asem no mese se wonnim na wotena wonsa mo ba bia sika abra se so ye woni oba wo na de o se o ye wanye sama wo ma abosu mienu yi wo mu nuni so mo ya so de nyoma ne ba hu so so wan fa ma sa abosu mu o mo ya sa de de mamia de bia megina bia megunsa na me de adomase so de nyoma no ko megunsa so wan fa nko tisi amte megunsa wan fa nko na se hu susu anso bia ba na pini manim ha abusia mayanko mami ya wo bodua yi nchen na me ma na kwa ba mami bo ahe mami mo haba insurance 104.5 yes apom to say mami adumo ya da nyankopon wasepa mama wadawru mo me pa cho woni mami do ranti yo wo bani Ivy bashani Ivy kunu no a wone na wo no wo mame aha insurance 104.5 na ye ofidie mu no mame aba pini ye na semti a wone se wone ne baba ma no ne wo baba ya no awo na awo ni mu no wonu mienu anakwantuo nti ba ma no se wo ko hunu biribi ewo wo ba no fon so menti no wopeso otwe ne ho awade esem no won man kansi oba isa wo baji sum sika mudi ano efri Ghana sika no 300,000 ema ne be si 50,000 50 no ne banwa nya mu 30,000 ade aba wa ha dai watonkonya watompa afa de wo si 20 na aka ne ma ya ompene ometia light bill ometia water bill no san fa made into TV nka ho eno ma ya busumi mienu pani wabodua no kure ka question no who be some studies me ya no studies wadaro ma maybe sababa beji nchire mu na me pese me hu se wabodua
I no kwe. Unim say ya sante memu ha yechi wade pa ni se duabo ye modua ye na na otumfo se tutu na dauma wa hye mrakete se duabo ye yechi wade what ho banyin sempen Ba sho dabi ene na chese ho kakra no what mra na mu mansa na mimi sase die nti ene ma wo bodua yi wadama na me chese fi se me ya de me ton ade me ya adwuma chame bre 5 minutes penko mo we enche me no be wie sesi a wada mama me bre kakra bi ne nkasa de epese ho ade property nti e ma biabo no baaye no titiru ana ma wo no baaye me chase sorry me tumi kan si a me ya adwuma no sika no ana ema ye fi se biabo ye tie mu nsem wo kire se sika no ema ye light bill aba wantwia enu nti na wo bodua no sa ba na te But sister, me say this is me time. Na me no kasa. Me say me jan. But your time ben sa wadaroma. O de mama less busy. Brother, your mouse ma be say. But your me mouse ma. Me am me kasa me fro. Dia tie ne say asem no de se bia bo ba mu dia ya ye free ha ye de kwa ahemfi ohun ti se wo frɛ ye ntam ma ye nkyeremu a ye betimi ne waka no bɔkɔ na nano no mahwɛ ne ye dua na free ho na emem se de wo ka ne ye hwɛ nimpi na cha ene ye bia na ahemfo no emom le be frɛ wada ma No problem. ti ye be da sipi producer nanka be pese me bisa ne se 30,000 no Ninsaka wasomwana anazo si ebenya IV no ankasa so kwa ne na kasa enka mani beje yansan se ebenya maame boahema fi se ye nyina ye dance fo se kro ya ye wo mu ya santema mu ha duabo de ye chi wode kra ye fa duabo ni agro se de dua si kum nipa na obaba wawo afa ne ba ne nufu kra hu no ya rade ya dum wayi na frimu Nasika ya batu yo ewom ba me nso nye se wo kan se won twa bosumi mienu pe na wetimi ahen hampa abodua nte se eku obi ba to na twene na sa na ye no na be ma no be de nyanko atena se ahwa abofra no a wone wo ba na wona nkampeso akofa maid no ade no aba mama 30,000 mudi ma ne cash ya na se mutua ne kaka mudi ma ne bo Audible sendisi to Ghana account 30 ni straight. Hey, muni babema bia ho. Dada muni babema bia. Mienu di eche. Wa go say. Oh, SS1. SS1. Metete menye na wa no wate. Bedu one scan ko le nim kaka na ka me maji be 1.5. Ti mutu ya 5 na na ka one ma na ma train. Abusu asam no eya homete. Na me pese ye ne ma me boahema asa kasa biem. Na me bisa no nsem ba ku mienu bi. Evangelist me mo ha. I ma brewa meje so ebru na apop to say Ewurade Nyankopon wa adomti asem wa dapuniti ni menim se de ohun ye wo de mebisa ma me yasem ma me we yenya ne nti me pato kasam no se na ababa no na wawie school ben nursing training se ne nursing training no wie ya na wawie but o wie na ba na result o mso wentwa Enti me ba ne sama ne kotwere obano no ma ne sa ko sama ne ko register sa bi kotwere na kotwere nso esisai ano da me frɛ no san sa bufu sama bende ga ne shout then bi am ne ka sample am bisa ne adwuma ne mu asam o ka tem se da adwuma okoye de ontumi ka tem me pa choma misa obano gitum so betua 500 million me ba cha ogitum so be handan ba cha ogitum se obetua ladbe ba cha ogitum so be mana bawa ba cha de bi oso wanko hobi me de na me no se anu de niama na ogitum no na eyempanimfo na tena ase no mo kan meboa me ba cha na che se edimu ana obisa nse na ho adi mo betimi ana okan say okatem se na ni sika ne di oso obetimi sa na okan oso obetimi oso obetimi sa ni nyina sa na mebisa na oso obetimi na wagina mpanimfo anim ha ne me asemu aka onse base wa nyu bo hye so a mpanimfo no so wabu onumu animtia ogitum se untimi e se omo mti ase se ba bia ekoyi ano odin bere wagina mpanimfo anim ha ne mayi no
agye to mu sɛ de mo sombo amabɔ me nyina mate metua ni friend ka so beto boabo ana ne nsa eskuta baby mu na wo gitu mu na wo ntua no unye ni sɛ obabarima no opese obitua oba no o kire mu sɛ me pa cho na ne ni die no wo fra me o ka sɛ no die o ka so be ya no oboa san sɛ ono betimi ahwe ne ba so wentimi nhwa abofra na wo kwa adwuma maybe sɛ saa ne ma we nyina ogitu mu na ontua nwie anase onyeye no onye ntum se obaba no ase opese ode ababa no abrabodi agoro epacho on fa na abrabo ni agoro sanse wa hwe ne kam enti se ye wo ba na se memisa we ahima bene wa memisa we ye wo baba ya ana ba bia wa hwe na duru nyesa metabi me question na mebisa ana eba se be ma bi abesi bibi se na mpanifu atena se aka ana ema ya nka ho be ye wo se evangelist me ba mama me ba oba be ma no yenya no ewo ahoma no so oba no de say nana sorry nana ya mo ha ba insurance 4.5 me yuso anya nana na pom to say anya me adomo bi ayi poko ye da nyakopon ase wo ye producer ho Vajoy. O ma me say o papa say we studio na the bonfire o ma me say the vampire emu de he ne yemfa mi production name e vampire aya na chese o ma me atwa okay anyom ba na produce sa na kabako mienu bi na fe ni nkomo okay me manage Olive the Boy ndi ni nyom bia good thing asylum my mama last made kidi ni stone boy leko shatawale ni paudo bebe okay enkomo ya o ma me no papa de ato ye fie ye pese ye hunu se je nhyehyaya amkoye ye awo ni hu nsem de o ma me aboye njiremu ye nsa nkoho ebra wo hu se de ekwa ne ma wo ye wade so ba no woni ne ntena bi hu wa no ma me se na on de na ne je hu e de rebu wa ba mu anti ma wo ye wade so nwa ba no nti ebra onyem na me ka jwa ni se so wo an push gift de be man no new iPhone 16 na abano pink one no nti yako to ewe Europe ye ba na me to phone na me de bre no di me twetwe ne oma ewo ono ne phone dada ne so de ba new one so na me ko discover a chat between on and X some mo kanyina ne say me de me be man professor on meeting and another chat between on and be maybe Ivan Joe I just say and na ho komon kwa no mu dia opese ohun ne ho a okọ Snapchat no akọ street no and boy na back no kan hawa ope ma kokọ sebe asini sa nyema ne na ono so chen so on send ne be mama no no hwe no send we say eno ne ade ope sisi e na mi twi na mi ti me ya nti mi ja ekidi adabi o messages no na messages ana say video ana picture na ko hu ye messages kwenkoma akoso between on and X no ene obema foforo okay enti bra wo hu sa message no wo de kire wo ba no ma ne hu se wakunu se wo ye bibi se wo wachi ana me di emu bi me person no hu no send na ma waji tun ama emereko anim ko pa me chewo se ade we a waye na mentimi amfa nche na me gina so sesi okay enti de bra owo ye no wachi no push gift ne de wo de ama no enti ekodu pempen so ben na fe ma ne hu se untimi ne ntina bi ma mpata se mi ba mu yi enti me ka jan se o de so maka matwa bibia so mene ne betena and but answer na mene ne betena me pesa mi gini di enti phone corner me ko sa nyama wo so no on fa mame na me go through say we jai sa nyama na o na so we jai a mene ne betena o se ontimi mfa ne phone no e mame ontimi mbie mame na one ne sofo mame nko bi wo so mbese me hu e na me ka sho ne say it me the log eto chat ba ko peso e wo WhatsApp ndi enyina e wa ha sofo mame nko mo no on fa code ento eno nko ha so possible no fa phone ne mame phone di me ho be 3 to 5 days one send me code no na me ma me ka jam say me mo fa ne phone nko ma no to me jitu mu say
nkomo bi e kwaso no de we bia why na adwen say saa no obeye nti saa de awon ko ne baby na me so me nkom baby ama o ti ase say obekọ ne baby me timi ntam baby na me hwe me ba. Okay, enti okoye no meeting o ma mesi meeting because wa no onu woni mu bie e dey na meeting na se esi wo ho na nipa he na wo o ma me no papa wo kumase ya esumo asem de nke de abusua na eka wane na wo say meeting no ase bra mko ka asa asem no. Okay, ma me na ne ho fa na fe na mo yi na fi hospital abani no menti ni pressure o ti sanse we be han ti ma mo na ma ne nti me ga share me sof ma me ne me pastor eno mo beji na mo ma me anno ne wofa ne anti ene ne maame na oba ba ko kan omenim se ne sro abi dia ana omo kan se omo beji me 3 billion wa fe mo no woni hwan na koy hwan na epanyini a wodi wachi koy me sof maame ne me sof yo to aso e am so beji me 3 billion na fe me rent man no rent ni bo de amani akwala na kan ho asema medical to AC ni nkonye bia ma na bra wo no but me pefia ya to ho wo se de be ya bibia ni na oyine ni na kwala na entimi mpie nti na rent ni sika da ho but me nye because mo se mate rent no me ye 3 billion mi nya na me so for ma no mo ka ka no mo so mo de aba 80,000 and mo se mi nya and ba 500 that is 50,000 Ghana cedi and ma me na watch ombusa me na so okay na wohwe di enimu me kwa me bank makwa ko hese me sabeka se kana na me ma nya bote me dafo e mimi sa we se wonum ka 50,000 no na bibi ka 50 ne ho a wogi tu mu ana omuka je me se me mpenani na o me ha kwala because on person ne ba ne betine fi o person won ko adwuma afi nso no mi sisi dani mato ekunya ato so via no so aduane be akwala ne be dani nyina mato na aka TV na fridge omse no so me o man kan light bill anka water bill anka boiler bill enti me ne me ma me kokodi nkomo se omse ompe so obi be hwa akwala no ba me jitu mu de but me bonyo so na me ma me poka shem se ono angasa betimi ahwa akwala no enti me kan sha an se ida se odine bebre no ana ono ma me na angasa beba no wa ba be hwa akwala na ni kwan se na ni mi tua na obehwe me ba no god na ni se obeje me 1,002 bu so me en na ni so ye an na angasa ne hu nipa iv ne hu nipa ni nua en obeta ni nchen se me ma no bu so me bia 1,002 no hwa akwala abra me ma me wo ho so betimi hwa akwala ne de me se sa ma adwen se na ni no mi ntwa biem me ma me so betimi hwa akwala na ma me maybe sasa bra odi sa adwen ne ba ye wono ma me susu wo na ma me G2 mu se calculations awo ye joti ni nyina down me air condition akonya empa baby a wo ba no wo beda ana wo high dan ana wo gi 50,000 ne tu mu ana wo gi nani ne nso tu mu ana nani ne de no se wono na fem no ni aketo abere na gi 1,002 de 1,002 bi nchen 1,002 bi ani o ma be baba behwe no na 1,002 nwadwo sa na te sa pepe because that yes say enya de ma ho de ebetimi ntimi ma me ejinjere mu se obehwe abofra na ma me okay enti be ma me G2 mu so obehwe akoda no wo de to mpanyimfo na wo mo ba ye ni mu na se wankasa se ma wo kokai na busuani bia nka ho wono nkrofo dodo na ne wofa ne maame ne soa we na osofo maame ene osofo papa ene ka ho ena wutim finfini na we de wo twetwo sa bebe ne esi ameji tu mo no wo de ehu waye ko ese bia ivy me maame ya gia tum se obeba behwe eye akwada na maame intinu ma wonu ya ne nya o ka bibi kire wo mu de si ene se ivy no mpo de nti ko ama mani amre se me de ma wofo beba mu no o ka kire se ne maame emba meeting ni bi nti eye ne nkrofo nu mo akra ha na eba no knowing one me ka se ko na ne maame wo ne nchen wo fie honom ti mi hu ya ne se ne maame ka meeting ni ho de masam no still awunya nyi ya no me kira se response no a wono awofo di nkomo mo de ma me gi tum so ara ba ne pen etu adi tum no bo busua no ma ne na agba ivi na ma ne se ma na ni nasem ne de me ma me baba behwe no nya kwa kwa adwuma o ka kire no de si ene se
Ivy no blocking me on WhatsApp ni social media any baby information be the family of my men so not of my men they bear me and they are crying dia anisa nan two near the adin ni pampers me talk my men frame ya na mato na me dia kofi o na me dia koma na say me dia suma na fofo ni be no mo de ko information be me so me disi my men so na ko Ivy ni ho de me ka share my men say na ma besa bi susu asem ni ho a me hu say na ni no minti me ntwa ba me ma me so ba be ha akwala na ma me ana say yemfa akwala ne mbre if yemi nu yen so say be ha akwala na me asemo mo kaka asem no di be say ni be busumi mienu ni mienu mo ka asem no di say ansa na wo de 30,000 no ko na wo twi na ye ka asem na Osofo maame na osofo papa de na omo kafa asem asisese ehu ene duabo no ho duabo ni nyina o de Sunday sofo maame no na sofo maame no efreme ogba che me no me de maame no ni se ombe mazem di mentie because fezi akwala ne nyem ye no pamo ni frifie onye mo boso me nkun nyina wamfa na ni ehu no wawa makwala na 9 months wamfa na ni ehu no oso wapo na ma me wu a me fa isi me yi nso a me fa wabra me ne ye fine nti ihu iza ompe ma asem ompe me ba na asem nti ne voice no me beze meti mentie mu hwe ni nyina me sofo ma me no mo se ni ma no chichi mu se sei na esi nti ofo ede ma me kwa me ntie na me da sende me ma me se ehwe ni ntu ho ana mo wapa ma me ne che se ade no ma je to se sika me de beba na nyini so ofre an Ivy no ka che ni se me si minti me na ni no me ma me be ha bofra no ama Ivy ni se da bi onfa abofra ne mame ama mame so mehwe no even efia ha kwa me se no onfa abofra ne mra wa se artist omo fia ne man na wa ha no diso ono wu ansa no be pina mo ma so me ba nim enti mame no so mo ni nti ho mo ne ase ona kasa se won hwe no na ni bia no na so bi mra ne ade ba ho se onye dise metua light bill ama na ko homa ama atua water bill o se I bi ni nkwa ne se a ne bola cry kakra bi ba ze me ba ne pampers cry adi mu into bola nyina o ze me na mentua na me san so fa 20,000 no any TV no emra ansa na obela ni bia no boss we da be na wakasa wo hwa wo benya bre no obekuma se na o che di ni me metumi apa fisa asemwe no duabo asem de ye na na da homa wona ma ba bia me yete ena dwumadi a ye die nyina nso na na ne mpanyimfo na na hema nom agboye chidom duabo nsem ba ye da ne de awura himfie ana se ne ma me ne kasa na kasa ye ntimi ne nkasa nsi meba bosu gina so ma me kakra bi na me ma ye adoma hwefo akwa ba ye ma munyina ma kwa ba sonko kwa so ene so ye dabo for ade nyankopon wode adom ye nkita osabo so me no ne da to so nine ene ne happy republic day enkoma o ma ba pa bia Ghana ma nyina ye nyina ye wo fie ye gi ahome na ka republic day no ebesi ye day di kan no nanso interior ministry no se de munim dada no wonu ma hye se holiday ne ba na esi na wotwe no emfimfini a ye tweba na wotwe na wieye na sama weekend na large aye kama de enu nti na ma ye republic day no abesi ene efia day jumadi a wobeto ye se ye die ye obra jumadi dawari ba ko no ya sha se ya te afrimu na ye ma me doranti woni eye ni wura nyina afrisie ni mpon wonu ma to afidua mu asem no nyina ne se wonu ba be ma ya ye sound engineer won kran ya producer nyuma kese bebre nya asem ketwa anyumtofo pîctures nom abone nyum ni bi kra de adi asa ani signature no me refium say breeze yeah craze anu ni signature eda anyum ni mu na abema no kofa ba ye bi ni nsen wo ya na nka wonum hyehye ne say wonum be wade kwa mu no ka kire ne say wonyi nsen dia push gift onne ma bi ti push gift mate na me shada hu bi sada to push gift no iPhone 16 no latest one aba no enam de bebrew be me kwa bro kire wode phone no aba de be push gift no surprise bana jene kama phone that day fabre na ne me ntwe ne ma wo so ne nyina ngu mu no so mawo be me bie ya wo se ade na me hu ni
or say was messages was sending the ex-boyfriend say share we will tell you any more day and no debt but no me pay way what na me ho come fa na hwe and I be man say sa na tell you me anam kai na kan so me re me na nwa obi Obaji boom ko babusia mane na ese wonu masinkonya ya beji ne sen a ya beji no 500,000 Ghana cedis akani sika 5 billion Obane ko wo ma be ma ne ko ma me anko bi opapa anko bi ne sofo ene ne sofo ma me ne ko ja no oba no so de abusua dom wo fa wo ma me nua wo no mububu be ma iso na say ya ti so 500,000 na aba be du 50,000 no se nya hwe me na tena metwia na what you know wa transfer 30,000 no e de ama oba no eni busumi mienu asew wa ye voice record na bodua de asante memo ensu kese wa de abodua enu ti enema eye ma mi dorenti aba ya fra oba no wo se bia ne de wa bo okazi zupi so abo na emu woton na duane enti wonya bere ene ye nkasa ya ma no mere kakra ye twen se ye bete ne nka na yete ne nka ye be mama hunu se sei engineer yi ne ene ne kasa ye sei nya sofo maame no so ewo ahoma no so medi ade ohima bene wa tena se na ye ni asem yi emmom ye nya sofo maame de amema sofo maame akwaba okay lady pastor Ellen memo haba insurance 4.5 Me pacho me so mama. Mama na prompt to say. Me pacho na me adom na so e. Yankopo adom me ho ye pa. Mama wadaro man komo bia beto ya nim e wa ha e fa wa so ba engineer ya eja Vampire Studio. Wo ba adwuma nkrama mu wo ba bia wone no anyinsan ne mpatasika bi wadaro ma die na wonim fa ho. Me pacho shawe tie fo nyina. Sa pepe na assemblity. Hello. Mama mpacho wadaro ma mete wonka. Sa pepe na assembly na oni sister ne ewo ye no ode assembly nyina ebeto ye ni mikrokura mpo na ye sofo no eti ono na ekoto akola ni din eti anka be ye mpo anka memfa fo ne mo no ankasa denti ma ye pese ye ne wo kasa no ye se ye se duabo ni nyina wo ho ne bedi ye nu ti ne ma ye pese ye te won so wonka kakra ti e ko le se ye ko tra ana no ti nika se ge e chicha ne hu ni boyfriend bi eti no ma ofun no ka gina baby iye kakra na se twitwitwi wo mu me ba ta ote menka se de mu ye pa aha eti o se akuna no o se me yire no e twa ne ho e de sane ni ex boyfriend eti no aware no ankoba so eti me ni o mukasa bebre nana no de assembly by the day one ma tuni full sign ti bibi obeka so onye kura me fira na me tuni full no say wati because of marker sign no wati eti yakwatena assembly so I think the last 2 months or so some rain fee ye dia emma onu nana no han dan ma girl no it on han dan man no ka say anka dan no be han no for 2 years e dey amano na emom no say on han no 2 years o yes can face mu eti obe han no 1 year not the 1 year no eti mu e dey amano e na ebusia no girl na ebusia fo no di tu mu eti yakwatira ase no e na ni ma me say yakwasi ebu sika eti na ewo ye ho no yakwatira ase tra so no so be 3 billion eti 3 billion no na yetre omo na okoba 500 million eti 500 million no ena nana no I think say 1 week later or so say 2 weeks later ena odi sikadmo 300 million edi sene Ivy no eti special te ye ena odi forward me say na be ya me so e be ya dance ye e wo me ho eti last month ena Ivy ma me free me ena o ka kire me say me nka kire na say o mani 1 week offer 200 million aka no e family na afensu no
dan no ka so be siesie mu no akonya ne de wakoto eye nkonya ye di siesie dem no ene de wakoto na mom TV no onto ye fridge so onto ye eti no saa niama no onto no ofa nkobo dem ho eva ma aive no ena me see you eti me frɛ na me bo na mane no so sama kasa wati na ne nokura me de asam no nokura wo me na me ka no na ne ba no eye nana no say ne ba no onhwe TV eti odi beto TV ne de obeto tablet na kola no ntia de wo so eti TV ne de odi beto tablet ama kola no enti me po me ka tell ne said e de asunje beba no TV yento na hibia enti ono de odi beto tablet no onso to fa to TV no e fa mo na e fa asunje mra ene de se obeji atumo onyi tumo ye de ho ni kogu eti madam no e ka tell me say me ka tell na say o mani 1 week ena me ka tell no ena na say June ending ebimpo a enu ending no o de 20,000 na aka no bedden e be so ama IV no ena me see yo enti me frɛ woman no na me ka tell no ena me start to ne fu bebre me foto no recording kura wo nana ne phone so me de forwarding no eti me wa wa na ni 3 days and any 3 days or any 4 days me patcho asa me we fika kra ena ofre me into ofre me no ena o ka kire me say wa bodua be 2 weeks ni eti me po na me ni me say dua na ye fresh a boy eti me ka kire me say me sre no say asem no me hwe na maka na ye de yi ato yi eti no mo modua na ansa ana se dua na abo no onane ansa na ade ate wanane na ade ache so a ebe ye ka eti mesre no ansa na enu a oye odio ma me se dua no kura obo enu 2 weeks ni a wa bodua no ewo kokwe mu ma ode asene nana no wa amantie wa amantie itina ekoba ne se ode sene me na me so me ka ho ena ye kwaka asem ni itina bibia ni a oka chem na obodua ndi sene nana wentie no eti no forward ma me a me gina mu no eti se onu hu ne se nana ne ye me ba mama wadarumo me pese me bisa se o yankani wo ho se ba to me ekroboni eyo bia no a wabode ato wo na watwe me enu no de wadanu fie bie mu a enye ye etwa se ensu a wobo odiri no patanye no menim ba bia wo ne mpanyimfo wa ha menim ba bia patanye no wo na so eno wotakwa yo asase mama uye nyame nipa mwaya ade ese mokita be mai mu pa na maboni chidom nanso mami akwa bisuo no ase wahunu se abema no sini na no munti wode ne se wura ma ne se wura ne mini mu nyina aka ho bia boni titiri ya ade ehia fi se waboni bia no de 200 ne bada aba ade so obeyi bia ne free ho na fe abema na nya na hoto de balance no aka no akwa akoma na ne mpokura no sika mu dene sebi abema wa ya ade kakra ekwa bi so wa ya ade se wodi ne boshe so de 30 ne ko nti mama woni papa wada ma mimi sase ekwa ben na mo befa so na maboa ye nyina ama wo ba no wabeyi dua na free ho me pa cho ade die samonya ne ade pomene because lady menene kasa bia na ni wosoro e kakra nana ne die me fa ne so ye me ba because ni ma ni ha eti mi jinemu eti se me ba eti me so ye de nya me ko ne fie ho ko blasting me hu se oye superstar kura no me ko ne fie ho ko blasting me ti me fie ne ba ha blasting so e by ma me ne die me ti me ko blasting sa by say di asunje be ba no ena mo na mo yampenfo naka mo ankasa ma friend na me sezi anu mo ko friend na sezi akoma ne wo soro mama wadarumo na mutimu bi abema fe na wasisu a wo fefe woni oba no ade na moji tu mu ma ye de kakese sei aso a abema
Me pacho onu na kasa na bie na no so be ma 500 million. Onu na jitu. Me pacho ani. Minti me nya bonesa ana minti me ko kasa nso bie nu ma minni ni botom. Minnim ni botom. Eti ye bisa ne se ahi eno benya. Eno se onu de obenya ye 500 million. Eti no mo so omo njimpo eti omo ko ejina baaye no eti yenso ye ni nana ne ko ejina eti ye ni nana ne ko ejina no na ye bisa nana ne se ahina ora obenya no so ono de obenya ye 500 million eti gampo ka kire ne se ye ba on ka se 3 omo on ka 500 no na ye ba ye ko abrewa ne ho ne ye ba on ka se 300 na o si yo eti ye ba no sa no be kan ye ena omo se ne de enya kura na waye ye omo kura eti omo so sa akwa ejina ena ye sa akwa ejina biom ekoye mprenu eti ye kwa na ye bi beto omo nim se sa dia mama wadama baby a wakadru na mse kakra na mepe e de afri wo wa na metimi ne papa so akasa be sima ba kupa bi na mimi sadada so asem kakra kati. Hello? Hello? Yes, mama. Ana me wow. Me do so, me na me sofo no. Oh, yo, any sofo penyini. Wadama mami yabomode amamboa hema yabomode asanka ebenya no ne nakasa. Na yafra no waje atum won framan mu se an wabodua no dua ne de wabo. De enti no wabo ye wose woton na ade. Waye eye busy wontimi ne ye nkasa. Na yapase ye de nkra yi esimoso sanse ye ne eye abema ne kasa ye no wose IV a block no a wonya access bia ne nkasa. Mane ntu IV ni o ma me se asam no Mami wonu mu asante memu ha eti asam no de aduabo wom no de ye dane de ama himfie ahima fopi wache ne himfu wache ye dane awura na na ahima himfie na wonu mu mra no mu mayi dua ne firi ho na de wo ye ne wonu mu nka wada ama ye de nkra gya wa wo be ma wonu maso ate We ba to ame mo maso ate ane ye beda wasinti ye nhwe wani mbreben se wo de ma wonu mu a mu aya wonu de be ma na ka ye nso ye tie We ba to me ya hu adwuma enche me wi a meji ma me number na ma frɛ no. Okay, dada nyabotra na emse mahwa hema asa aba homa ne so ma me sa ma na kwa ba ma me boy ma Yes. me bisa wasem bi ma wo ye se utwa ho aba we de ubo hye so pa ye da se ade aga ma wo bo eya ba ma yi dua fi se wasem wo ka asem no na watwe mienu ose na watwe no am de 30,000 abai wa high dai wa tonkonya abofra na didi sika wa de ba bibia wa de ba wo twa ne ho ye ne ho ye na nko de aka no abeso so wa anka bia nhye na duabo yi bae e ba ne sei yo me da so ai ya say ya bone na dia mo kanu say dia bone dia so na no di kan ka say no aha na dia chani say dia o kanu bisa boy ni say oni ni ma me say wo mu bi after me phone so ni makasa da na Mama, so say no baby ya kodru die maame no obatai be ma no maame kura kire say wo ba onyi se na hyase na wa kura wo ba no pam no ma won na gi akoda no ehwe no kire ansa na wo mansiesi aba wo gi wo ba no watum enti baby ya gire ya duabo no ne sikasam na hotitiru na nka ye ba wa nka mani beje ai baby fi ba no so so ho ti ase because wa be kan be Yo, dia bono won se maka asam no mampata abam be ma na je atum mu nyina ma ya adwen kro se obetue 50,000 Ghana cedis wa ma mu 30,000 ama masom na me pese bisa 30 dan kasa eba wa hu se watue 30 no madam yes metina ho na ode 3,000 be se akola ni nsemu and send the bobo baye if you want to make it bisa ho no Daddy, the ababa nyina no etwa ama matena se. Etwa ye, wan na si etwa. We bi sa menu masem. O de pacho. Aha, we bi sa menu masem. If you can conclude say your friends are some na etwa. Bi sa na conclude wada manti mama brese kasa.
Your friends and be some minister, your can't some no, your quote not my can't some no can who be ana. You know, you hobby. Yes, if you wouldn't, who buy a baba customer show, who obino about. Mr. Minister was sending phone to cry from me. I got to say, yeah, it's in the banner. Mr. Send the banner, we must turn it down. Miss the other. Say, oh, man, or suffer by ya, would be a boy Sunday in way. Well, no, Yanan Wakasa, somewhat and Shamuna Mokoye in Mwana. Ya boni titiri wa no ni asem abase sei ma wade asem de ekoba ya omukohia mu ne de na ye ni ho but de hia ma mi titiri ni so wa ne ba ne dua esan se watua 30,000 20 na kwokeme mae enu ti no abone dua ba no so ye tie se e ma wa nso ntie bia yo e de nya abotu na tie yo de akoba ne se akola ni ni sei no onu akasa opo me Ma'am, Opo me. No, sister on the line for good 7 months. So, it's no one of you call me. I don't call and no one else of about this me. But I said that no, yeah, man of to be called upon my shoulder. So, upon me, tell me, so now or bread. Nina, my financial. None of the one so for Barbie friend me. Say, let me banner every night ever drink for Moby. Say, Nima Min and Casa. Say, on one I saw a dinner then. And Acobanita. Now, upon a turn in my main casa. It's my mini friend me. Now, my mini casa. But the all kind I mean, from my summer because the aquas will do her material. Ain't me a bad time. And to me, person, me call cry, or my time baby women. On one a pet, no, didn't call Accusations. And she, I wanted dear, may you may need because so boom, some man, and Kawen Yamaho, uncle, Diba, match my bemana, Anya Bassa. And to know me, Hammer, or my time baby women. On one okay. Eti mama no de kasa nti onu me kasa ya be 3 hours. Na bi amijana na mijina. Jadi na chin ya bi mu no. Na mama no friend me na mama no de na o kan say. Ya friend say me twaso na Mambo ahema wadaroma o say ye shedwuma de na senwa na ma me frɛ wo sabre no na ebre wo me wom se na wo ye adwuma de ba se sei no sa ewo ni nyina ni twae ma wo je wo ba ni tumu e ma awo ni nyina waje atum akọ me no ase wo se twa nka dia ba bam aba ni de ya mama wo nti ana me say twa nka dia ba bam ana aso part of me bodia no mani nti gina so na tie wa no asem me say wo se twa na me say twa nka dia bo ni ba mu say dia no on say dia ba no boy say ba ma no yi ni bottom sika bia de ma wo ba bia ensuo ni nko no wan ka wo ba no asem wana yesa na tie madam she ye nyina ya pa asumdwe o enti asumdwe na nka me pese ho de ntima me ka ne se wo san kwatwe woni nyina sa de ya wo sa ye den e be ba be wura wo mu bi abode ye modua wo bo ba mai woni wo baba ne wo ba wo na na ni nti e na ma me pese nke kedua na se na free ho se ko yi a en kan ko ba ni say I am also a mother. Tira mama mambo aheme bia no na me pese enka wo bua me yi bia ni free ho wo na tira se enka ye bia no ye betimi aka ama botoye mu aba woni me ya adwene botoye mu aba why na ka tira wo botoye mu aba enka ma ko bodua ka sa botoye mu aba o wadaro matie masem yo me say me pese dua no abamu no dua ni nti na papa ni o mama ba ye o eno nso na ye nso ye abamu bie ni ayi dua na free ho ye yi free ho a e kire nsenka ye bia na ye behwe ne aka yo mate ati mase me se mi ni obi ani aso onfa sa sika no ana ni o ma na ono aka ase o de beko no onfa nko no taking the responsibilities as a man
Me dani duano. Na ni duano. Na dia na aduabo no me nane. Na ni duano me bisa de to so mienu. Bye ma. Hello. Yes. Man boy, ma so duano won nane, ya be mu nyina won nane duano. Ya so me kan ye o. Ma fa ma no kwesi bone me say. Ade krontia me bo duano say. Akola no onhwe ne yie. E na nsem bebre wo ho. Enti no ansa na me na dane duano. Me ka asa me nane duano. Me say ansa me dane duano. Onfa sika no. Any you know more can't on for the babano, on famra, or the bar. I never did no car, yeah, one casanim saka, just what. Okay. Near my bed in our car, just a damn at the bar. And some war. And some more, and from any dear Juma, Mamma bre, one catchy. One from me, Juma. Who you Juma? Who you Juma? Did you miss me, Juma? I do before class after. If I'm not responsible, I will not do that. Maybe so. The man now be your crying now, baby, Kumasia. Kumasi, the minimum time I may have about Kumasi. Okay. Yada wase no adaje ehin fofra wo dua ne ho a na woni wo no makasa wa ye be ya change mu why mate o nyame nka ho bebre mame ma se ne kasa e wase nsem wo ho bibi wo a manka na no ka gu so wase je se wo de sa ne mani nyina kɔ anza no adane dua no da na wo dua bonu big mama Emi yase ma mi na fira ho ano so nka me pese me ka che ne se onim so ono ne ba no kra na ebu be ma ekwase a be ma no wa nya na dwi se onware no na oba mi nya ngware na me ko hu sa de we a me nware force enti kwase abu no oba be ma no kwa da wo so waje kwase abu sika efiri oba no emi yase sister ni ne a emi yase oni a edi ano no mama aduaba no abem no de ye bebo modin ama mo de akwa ahemfe na ehwehwemu bia ewa akire bia esese ye bia ye ne wo ba no so bekasa yesi fomu a na ye maami aka no owie ya ye kosuma nkwa ahene ho na mo sama no no ba na sa asem we no ye ka no saa na ye a se etimi de dua to ho saa eno de wonana no mu nsem eni mu pi saa eti yanya de betimi aye ne se ye be ma ye lawyer abamu na fe sum ne ho nsenkan ni nyina no ye ne lawyer Shelina bekasa na de etwa se esie bia no se esese mra no ye adwuma mra no be ye adwuma wo why etika na dada de aka kodu wo ne ye adwene sa mama so akoma to yem yo ebusia ha ne de asem no na ka me pese me busa eye memeyire massive so wetin betimi ati ya no kasa ka pese mu ase bi embusa no ese say de wo frɛ homa no so nye massive no eye na kasa ayi ni de nya no wono de ye bɔ modin bia ye nya na homa no so eti abusua ye de ye nim wo ya santema mu ha ne se ye nyankopon firi we na ye wura otiko ko so otosu mienu na na pia o ye bo din a ne ama ye muso mra wo kuro yi mu ni se duabode ye chi asemi sampanyi tena so na duabo ye ma me se de wasi atoto ayampi agu ye so a eja wode atoso no edura himfie na se ye ka no saa na ne ka no ebe ye dia ene na eho na ebekwa akɔwie ntie wi a ye beda ma ye na na suma kwa hene na fe de bi akire bia no ya hwɛ na ye yi ede free eho no mo ye bre no Patrick na me ma oba sime no wetimi abo wasem ne tofa yo ene keka homa me ne ni nkomo bacho na me abrabo ma me ne oba be akosia wa sakwa flansia na me ne shisha wa na watimi ko na oba me ho nche watimi ko ni ma mo na oba me nche na mbo se akode me ne shisha wa sa na sana oba ne menene wo ba busum ba miasa ansana na wanyime no na oka chem se wanyime no na maka bizika chem se na wanyime amena menyimu na oka chem se me pa kire se
menini ti ono nto obi na enyim na anam se David me bisawo me pese akire na wo ba ka che me se anya me ba nti menini peperesa na n'enyumere no ana me se wo frɛ ne maame ne maame to frɛ ne maame no ana me so me bisa me ne maame no me se pacho ayi ubane se menini na enyim na nkam pese me bisa no because kontuem so na me so me wo on bisa ni yi say menini na enyim a fine aya nipa na obawo anya abo na obawo na sabra na na oba no kwar maame ho na oba na obetena wo nchen obetena me nchen ba busu mi so say dey na esi ndisisi na menini nyim na sisi dey esi no say menini ayi akwara no o say anya me ba wawo okay the fisa no me na me hwa no sa ma ne awo nti even kwa last week Sunday no me to samina ni akwara dua no ade komano ade komano nti me de komano no na wa ni fie nti ni sister na wo ana mbisi ni sister ni say na omo wan ya ana ni sister ni ka che me say ni kunu a han dan man wa ekurum kase no na me say nti oba ho nyina no okunu mere because what am in nyina me bisa no amane maame ne kura ya we bio na say me ko draw na tell me say the osika asem no oba ho na na obeda ho nyina no okunu pacho da we na one suspect no wa be ma bi am frɛ na najoda na wawo na wo ya shopping koma no me kura mpukura o ye me ba kuma se me ankasa metumi namba kuma se ma menini ko ako tuto kwala ni ma ni nyina ana owo yo de tiene se oba no ya bomodin abusua be be na sem no emu erem ya bomodin apusu oba no ahoma no ai se yetie oba no so anu asem na producer apusu ahoma no number no yenya no wose ono a beba be kire okay oso ono a beba be kire nasemu fisa de be ma ne kan nyina anya nokre enti obetwen yakopon ya adom ba ne se obeba juada ti juada na woni ni nyina aba ogbo nkro wi a ne yetie ne de na fe ya hwe asem no mo nokre why aha asem na ma oti yo ya ho ama ti yo ya ati ne na ma menton woni ne pa ayo mame anya obana I am confused kura I am confused I am confused why shall the power by this time no catch you say akwala ne nya obana I am confused so so nkrachre no kabibi kire no oba no men ka bibi kire no ka kire nsa akwala ne oba oh say me ka kire nsa akwala no na wo ya me ba nti da be na mbanya me ba no na ka kire nsa mu wa ba nti na me yere me de ba ha sei no okay anya mama ahumka heat patch abusia ahumka heat patch de wo de aba ya kire se ya wo woni padua ni mu ni nyina no etu ya wo no ase wa kire bramo no sciatica no ukotodwe no asa wa plaster ya duro no ewom kama wa ya na de afam honom ebe ya wo ni nyina de afi o sha no so ye mfam mo ye nim wo de bo wani mu a duro na no odinti ahwe ana akọ wani no mu etu ase 2025 de no pain ye yi pain ni nyina fro tudum kaya origin chemist ubenya bi art farmer DM sphere ubenya bi kumase udu dani farmer ubenya bi alpha dio ubenya bi ewo panacea pharmacy ubenya bi Koforidia Gabson na afe eastern chemist ubenya bi Tamale udu Malarigo pharmacy na afe Nàk3d nso ebua kwa ubenya bi ewo ho upede dodo to aye number ni 0599802297 0599802297 na wape ebi na afe udi 2 year no ase eti amka heat patch was feeling heat no sanso na flora de wonim se eno ana na ye yisu we eja hanki ni yisu kakra bi na de show person e chi fifre pa entertainment nso we yisu wi a wato ade atwene na kama ko ba bi diaper no na abata age atumu ya bata de bo wonu ma ebetimi ababofra no obeda na ho wonti na ni no abeyo hwe bosu oti abreche
tap send the seven can show say ya fa kakra bra down what you say na eja wotwe tap send app no a na wa send the first transaction no we use promo code no insure FM dia ubenya $5 and answer £10 as a bonus on your first transaction and it tap dia no your t-shirt ya ye di hu dwuma ne obi awi ni bi obabra chese t-shirt no be ball kama ever say Obapa Christy. Obaje, why now Obaje? Obaje Mobi. Oh, Nicholas way. Oh, US. Nico. About your t-shirt in the kama pa. O Daniel Chenswa, ensure obra, and the watching Eshawa will be an so your bra fan. I say, where the baby are. I don't somewhere not present amount. It's Nicholas, that's your t-shirt. Oh, said it was your t-shirt in the Kajam Kaka. Aha. What I say? It's Mr. Obamodia na be part. Okakache Nico say ya done. What I say? Ya done big time. What say? Now one so be ye busia be ka busia na ho. Oka honda da. Udi dey say? Obapa Christy. Okay. Alright. Nyame wonhira no wanya okese pa obetimi akọ. Abusia enti enkoma no baabi a ye di na ye de akonkon no enti Patrick Akanko Pacho se wakoma cho yem. Ose. Wan kasa kesi ya mente wonka me kwa mete ya mente. Mejime bana na mukuma batom yem. Ai. Okuma nyanto yem. Na so wono ankasa ba na obecheche. Sele bia da dukurante na yem bana. Na oba no na utimi we no. Wo we no. Me say. Want me reno dia say ba nya oba. What me reno ye no reno. What you say? Say ka so bi yire obi a reno. What you say? What me ne dim pamagro. Won ne die. Who di no? Huh? I say me na afere me na so oba no what you asem no na afere no. Na say ka say me wie no nde. Say onu na ba kira. Say me wie na. Dabi una wode wasem waba eti una so timi chem say mitimi we no mama na mitimi bon payiro kama ade no min say bia onu na be kire say dabi wonte mase o me kire say woni ni di nhemu dodo say na me wo ka say nyi say ni ba eye wa what you say wo say me ni di nhemu say aha me ni tino on be 1 year ni o na oba be da wo nchen da ma de echi da ma ba gide echi even kura menini tina otumi ba menini tia amena be mu amena hospital o uduru na amena ma say amena mu me say amena Dabi wa come now. What's the one in it? Amena ma. I'm saying. Me say amena. Amena. Okay. It's one I know babeda. No wadama de achi. Tell see I bogo now that doubt me say bani mba. Me we dey kwe bani mba. Me say na me bisa we ase me di bisa. Because see na dey come pass na dey beje be dia. Ko bia na obeda all right, but bia na obeda modama de achi no waja ne kwan kama. Roman sleep unha ho. Na me chese say uje so bisa wono ankasa say metimi di na announcement mi ndi na wo ankasa no wo twa wutimi ebia de me ye no ebia na ni nso nti anu ni de je so bisa wono ankasa sa oba no do ne pa ho oh say me ndo na anka me ni nwe ni ka bia no atufu ama Patrick dabi say wo si me do no say me na ni pa na me do no me dono odono me dono okay say broken heart na wanya ya na broken heart intimencho all right yen twa mo ba ne mra ho dwoada oba na ye be fe se odi no na ondi no mate ojitum na pom to say evangelist Obaba na what to say Ewrade Nyankopon ahwe me yi ahwe ye yo admire for ye mama kwaba ye twa ye ho je nkrato tew na yasan aba se ye ba abadwafo so na ye ne abadwafo abekasa big mama mama fan fruits go say na usi bo wata ade na no akese ni tin wa bo wata ade na no na mka kire o se de ba me no wa pa kana nye papa
ampa asemo na menye sure se so no ne baba ma nka sa asemo nke besi de edi kai o baba no kwa wapo dada ama wo bia so ne mu anyin sen no wa bra wo kwa na wunnim me o wa ha nka be me de ambo cheso wa ha ka be me de pa chese ade wo ye no na wutie duabo na ho wutie audio na o se antoa one kansuo no and they say honye adwuma what you say duru na ho sa na menti ase say boy ne je sa no ma we nyina atum na o mo cafe no e na sofo maame no so amoa no sofo maame no okunu no o ma amoa boy no kura na nka wo so mo di ka ne boy ne tu agina omu so mu tuyo omu tu ko by 30,000 no say atem di esika omunye na maame no se no wa ha nka meka kire se wo ba ne mom enne wo se be ma ne je kwase abo sika wo no ko so ne tie enne wo ne na nyinsen on ka so onwale no sa phone no wo to bre no kwa ne phone no bo no wa ko hu sa de we wo so na wo se hu sa de nka be boy ni nyame na do no ko wale ge we ya ka de o maame no ebe ye boy no nyame na edi ne ho afofie ama saa de we nyame ama asi ama etwa na me bompa ese ba so ma no oboa obeba oh say o re de se wodi na no soro na e ka fom ne nka ho baby obeba tie hia no apa okay lady good yo e de mama ka bibi kakra ma awofoi me da o mase mama ne papa no me congratulate you me pa mo ye very responsible parents okay then tell mama ka sa ne say papa ne mama chese anamonto bia no ense de ye ba bia o mantimi ankoye ba bia na mama na entiapo ba tutimi se o mota o ba na chi na nyankopon adomo no so wa master bi afri omumu aba na de me hu oba no mama ne side ne se o ma hu se efie hode e ho agono nti kwan bia so mo sake boy ne dry enunti de o ye bia no anamonto bi o mutuo bia no yakoye se say o mo de na ye bank sa na me nka no because be man wa bono ho de be man so me 2% no wa boba sabi aware fo mpo a me ma ja o mumu ajeje mu no kra o mu nya sa o pewe ma ye ntimi me tena simple say ye ma o sika say e de sumu na wo de sabi oba onya wo ho ade na nyinse ya bam na ono asa take responsibility say obe shabo fra no oye na fam de nyina wa han dan ama wo wato mu nyoma nyina TV ne fridge na oba na oye nurse no enti na ka twe enti min tobi emfansim wo je se mo shada na mo pese mo have abrante ne keke na mo gu na ni mate one because of ni fame ni nti but o mo hweye wi ase nya obi a ne de afoforo kono so be ma ne nyame hira ne pa ne parents nyame hira wo okay evangelist how are you? Oh, I'm looking good. You are asking me hi mom. Hi mom. I wonder why I say I'm on Tibro. I say you are looking good. I'm looking good. Yeah. Obeshia mama boy man you say mama and papa and they have done a gracious work. Nice on my idea. Oh yeah, dear man, bro, so brony and your friend gracious. Okay. A branch, you know. Yeah, James Cano. A suit here. Chia suit here, Megina de Biso. You are born a mamma and a born on your hona meko, but a suit here. Tea. You are the Biwa. Oh, only know papa tears you. Obusia wo fa mo tiase number 1 wan fa bua momo so wo bune mama ne papa pa ko ntua na mo wa brekura busia ka wo ma so mama yare na pepe wo fe ba bia wo kono eye dachi asem ne ye ko kan ne no osofo mama they are not your family okay ento mo da nchan omu wo mo ntidi ato no number 2 omu nyame obunyame a oba na okofa no onya ne ho ade o ene chese omu nyame number 3 omu oba na maame na obu oba na maame atie if you na ukomu ya soja oba na maame on power for the beginning okay number 2 oya ade bi ne nyame na so ne mu se wutumi di obi ba wa nyam
what no fee na se wo ko no wi ya and go bet 34 trillion only mistake o ya ni ge wa no eso abani so you have to pay because ma me man kasa mpa wa asem wan kasa waka yeah ne ba na nyemo ya wo waje no ya den esi fie etu fi say that time bi to akola na nka ofa so bumpanifu a yese omuka wa back na obo abrewa na oti back man said yeah enti se wan fa ni dia ma wa wofo na wo ma ahome so no no fi say waduru ba bi wo fi so wo ska wo ya star enti wo ya wo ade yese de wo ya dey wo pe wo nge koto wo ma me nanim anam se sofo ne sofo ma me nya wo obusua enti ebe ya ka wa fe no o mo nso anya passion bi anya dey ama enti number 1 so wa jia tum ni penanim die eso otua because ya kan wontimi a o se obetwie o nu o twa ne ho kakra bi na wo twa akwa he e na wo twa akwa be pese wo twa akwa he sika na ti ma me ka asem kiro sa wo ya so odi bebreba ya se wansena na so oden no oni funu ya den akwa asase ase na so oden se na so oden amafo ntie mi yo nye duabo na abono no enye advisable say obodua na ye ntia asem bi se wo ka asem na wo hwe asem na wo be free ba okay hwe se de emergency ni fafa ma rof no se ya na beto eye na hu no na se wo de mpadifo ko fi ho ke bi kwa kapanimu bi tia wo na so se de akwa ne de ma mi ye ni wo fa se no minua no two ho otemase ana wudi atire sa wo se ne ma me po no ebre onyem oba nyema niema be pre koso enti na bisa minua na se bibi se to na de ma me ne ye ni yo ne mo me advice me ma bi a wo so kwa akotom wo so bebre na ana ne ma me ne papa so anya wade na me de minim kwa mba fa so amewale no to bo ase na asem ko na china asem ko on se okotena ho yesu tuawe o se mate tuawe mate nti fi se ye na nanom anim ana ogi we tu ma ka beka so twa ho aba enka panyin bi krampo ngbeti aba nti wa be se ni beti o na so se kwajo wale na de e china de nku ye ntimi do mu pe bi o munye okay so ka se winya o metua wo dai ni ana ti haya akokọ ma yire kwa me mfa ma no kanya ne se ma me ne keka se ne mom wa ya de ma me na wu se wo ya mre ana wa chi so umuomo enti se ya tena se ne ya ka se man panifu adu ombeba no eno me yu nis ko be fa so ka se mo panifu adu ombeba jatu exactly enti na ni dia ba sam na meka nya ma me na de oye na mom ye mistakes e wom amante na mo na ye tu ni sese no enye ena na ma me na fu ataban awo keka se badu abon ma me nka chose number 1 enya adwuma because ma me ne ne papa ne na etwempra okay enti ma me ne hu kwa so obo papa abrante ne dua duabo no enya adwuma okay ma me no papa ne abrante ne nai onini ni asembia okay ti ma me no bodua enya adwuma awe ono akra na ne hu be what is can be duabo na enya adwuma akra na keke ana abrante no bia kan ma ne ntia to be any what between then ako nyom na boy sauti the one na osi so kakra na hare what ma nyom the one osi bono na we no na bo me nti kakra ne emfa na me hunu sa nyom kra na o boy nyom ni bono boy da bi ase na ma adwini ni ho na me focus with Facebook ni ayi no but so she got me tripping like a fool baby oh my no doubt. Patrick is not breaking out here now. We no one. We are not here no. O te say abrantie bi na emre bi na carpenter ni ne ge bi etwempra wo mfie ho a na otifie ho na o pantokwa na o pede na untimi nka no. We mu no ye fo mutumbufo. Na no mmonyom enti onya bitale ho utwe na ntwe obi ba oba na na won se abanya wo dia o se chinchina ha gese meme dia e ma boka ono bi so boka ampratie dia e ka won tie ma ba mo bia nka sama ba ho ka ba ma wa ba ho ka ye de wa wale ne yere bra ono aba twempena bibia timi sinto mo ho ka me pa cha wa anye beka oh ana nche se ne yere wa wi mu tie aba sranku
or display good or Saturday. And I'm who you are 1 year day. I didn't want to say or Jessica. One more cat. Yes, I bet. Of course, I'm not you. You too. That's all she another Honda. So she another shot idea. It's in other Honda. So okay. I will see. That's over where Dale. What's your people? What Thomas pants? That's not spray. That's I say I brazier. What's I makeup? What's somebody? And Sasha Ray was some mama ke papa ke. Was Sasha Pabua. At the same time, Nanten or then I'm boarding. Oh, thank you. I know crown some man be on the pen. Na me share what's what you will say and come here GAU na yen share Mr. Momadaro many me WhatsApp number me jane from ho I am much rather me. Okay, here so be about a homane so hello. Hello. Madam for me ma. Good afternoon. Yeah, Major so Adama wuti baby akasa free. Makini o man kranso. Yo papa Adama yonko. No kwasa mse mi nyo be ma no onu anepe. Wo sika de enti so ko hu wo ba na o ka che ne ma me se e papa se ene o ma me so pese o ware wo ba na. Enka sa 300 million no. Enko de ba ko ye ne ho ade. What you ko 300 million de akwa ko fimpra de what wo gukura de enu ya kirasem. Enti wonu anepe no de ne ho akwa to sanso hwini. Won tianso so na se onu a osuro se dia bo on se benefit person bi se ye de bakwasia wo ye de ka ene hohuru nani so. On se wo kwa mo wa wo fo nyina mani yo. On ka ba mu na fe ye bo udi a wo ba be wuni de wa hu fie kwan. Asase ne de wa hu fie kwan ba hu se wo be wuni de fe de wa hu fie kwan. Wo be wu fie. Mesira no sika na ewo mu ne de maame no a wo bodu ya bia na nya de benya no bia ne nya no ko nyo ne na atwempena bia ne nya no ehunehuna na odi hunehuna no because wa woni pia say yi wo ko fifi ni sa ye de wono ankasa ne phone ya je na se ye search ne phone so de hu yi message a woni wo ba bi adetida a message woni phone so that no man you better say okay yeah WhatsApp number no abreche phone dey friend is 0549 801751 0549 801751 yemhwe so bi abahoma so hello yeah trust you hello Nana Hima. Mame. Good afternoon. Good afternoon, Mama. Na pomo e. Yehu adume ye. Oh, we dey ni body akasa free mama. Na ene mani age pa. Because lady gold white. Me hu na mani age because na nsami hu no. Na me ma aduna kosi bibi so. Aha, did say aka Proudiem na fede mani age awie. Na ma semi na me pesa me kakakra. Aha, de tie ni say abantie no munsusu mrenu no bebre because your friend say asofo ba no na ama abasa because sansam na ba ya no mo hotena se ne maame ana busuani bi ani mo no nanka say wo mo adi ba say omodutu wo maame ana busuani ani mansa na waje atunu se obetua se skana na se mra no oba bege aha enti o manye sa na asofo no na ama sansam no aba anti se duabo na abamu no ana monfa nko ohim nana ho na maame no mmoka no ohu se wiase no bibi wo ho yo mama that's pa yemra efoma hello oh kafra pacho hello afternoon no me that phone would you baby akasa free my first thing I can take a fire tell my food problem yanko ya no can expect maame no yo ye no ye pa so no kan kwa ye ni monica
because that my Ghana number Sakaway. Now what is happening with a class Kawi? Now I want to say that about them. Or Banny and a Juma. Did you now person them and or them a bad them and India, a bit of the no, no, also the DA. For one point, when your money cannot answer answer. So that was a pa interest you na okay. Hello. Oh, Kafra. Hello. Hello, Obabinawa. Papa, would you baby on the free? But your friend material, the Accusations of what? Obama Terry and Pacho Yanko. The Mishram of Hani, Maso, but so 7% because so for now, or could you only you could them after Ben Man and Mamma and Papa, say no Mutiabua Abrantier. According to the bueno, or say my or again, like I was saying, my baby. In the time who send him, my parents are baby. Munamuko, the mother, Mammy Naufu, was almost mutual man. And I said to this, I call some would tell you, oh, mammy, and now, oh, mammy, are all of away. And your frog of Pamon some there, and not upon your Ramon to be Jama said Busheni. Mogo could generate today to say, oh, yeah, mammy, Patano. Also, Musu Mano. I don't know if you're a cano. I used to say that my many persons in the MD cost of Mukomuni movie. Made a ton of margin yame. So, Mumia, almost in chase carried Jackan of Sofun in the year in Sunja. Once I drink channel. Hello. Hello, Professor. Hello. What's a Hello, I'm a Professor. What is say? I go point that roman, but also I'm a chairman good in every phone. So far. My men no sending banner ordination video. Wo piano kwa jisika be fie. Nanka wo ma men nanka kwa twekura ma ba. Agobodua. Ebre oba nanka sati baby a wo wa no. Mema na yesiso no se bibi kakra bi ba ye nsem a ye musa kwankyere mfiri empanyimfo ho. Se sika ketewa ba won kyana wo ye adwuma dwen daache because ebre ni hoda bia manipa sa sika hunu ya okotu ya to asase o wan fa anya hwe kura mfie mienu to a obenya bia ka ho kotu ya sika we dia mba oba me ya bodua nya me ammo emfa fie ne se wu ya ade waja hokọ ne nyansa be ne wasa na ma otu yi mo akoya obetina we to so bi ne dem se osofo kan ne no kure na no mo nwom na ga panyini se wundumi nya oba anware a wo kwotwe mpena kwatwe akwara homa nso mo brokoto na sem no nko ba bi Betsy no na okay hello hello Enough with you baby akasa free Medina ni sire nyodo mi wo yomasi yo papa yam pacho enko Subono yesumbo abranti ni pi subono do na me babo so fo no yere because oba wa sore awo maame wo papa wo ana nem branti no so onye sika o si payini mbobra obi na ewu wo na wo konya asem ti sikati agbam akwala agbam na wa fa wo maame no papa kina wo de wo so fo no wo so fo maame ko owo na mo wo na akwala no so no se wo tie sika ni wi akwala no sade so mo hie ne muntu no fo na wo ye di ni ebetuma ba no se nya ne ba o twitwa pictures se ne ese that's it say that cd ne nimpo de waye edada ye trust you hello right hello hima brenwa papa bright we mo ha nya me adum nya be ma me bu ofu ankasa me chia a big mama ne a sofo ne lady good wife the boy you pan the boy sa ma mi bento ya san ni pan asamo just me ti bi da na ti ayi Canada Japan ne Ibrahim Mahamamo any chama wuntumi minto mu kwa kofo ba any obuno oba na waka so nware no ma obuno abusian kwa kwota so mo isan che fun se dia manzo wumpia bon nti bon nye nipa na wo no nti ma me de me no me di ayuno so no ni so ma me no ho yawo nti omu hunu no ma omu so omu gine na boy no krai na gso betu nko so mo ka chese ta papa asem we pa de ye ntumi nyina asem we mo ne bo modern na kofa wo abusian ko fa wo bra wahi ma me de mesere mo ne se maame no se mo de mo branu no so ma mo fa nko ahindie
as someone didn't quite influence or cast on my Edian, then Edian Crown about, or conquer any Indian woman. Mammy, was a very wicked woman. A ma or do a mama Gigi Canadian, and of one person in Banner War, into Weber Far, no, I give you on Weber Fan, what you do. Now, why should I tell about one family, one trial at least bay, what up bay? Now, once a day. Now, the enemy say, Ibrahim Mahamani in Japan, Mokrani, Brand, Champion Crown, Uncle Fabaron, Warren, Yabajum San, we have Mutia. Now, Jimmy Boy with Jimmy, know what we have to say, Ubetia. And then I was 1 minute. Mammy Mamunyam and boy, Nadia, why you and one yana, my Casa Crama, Mikasa Natra. Yamin come on, Minister Abamon, Mubab Wama, Mamma, Machinaba, and Must one. Now, so your men who say, if we ask this one, only Papa Beman, you'll be decided, Cabane da. But won't you up a crown for Mamma? Yo, yeah, that's it, and it was what okay. Oh, Kafra, hello? Hello? Me don't for would you baby akasa free. Me wo for see. Yeah, what face? Me wo for see. My home. Yeah, as you can what day? I can't support kwa mo hawis. Mama chamia mo for see akosha bukuya. Dali dadi upuni for America mem free as church mogo. America get to market unso kwabla back was your papa you flip me chamu na what day. Na obago shi. Bemano, me as a more fashion than a community. More fashion upon a Maya community. So now also for what you knew. Now what you mean, no, yet I will ye. Monsieur Bashar will let a boss, soften the yet, may brother and make a play, you prefer. So, original for cotton, soften Naji bribe. Soften Naji bribe. I don't go before so Bawano. Soften it was Sky Chamano, no, a bit of Awaliano so. A Timamino. Me catch the prayer prefer, so you be a bar. Message soften the year no. Omo Mudia. What day? Omo Mudia, what 3 months. A Benjamin Meno, 4 months, a Benjamin upon what day? Yeah, the other to me trying to say, oh, Mudia, oh, Mamma Fadu Chato. Okay, interest you. Hello? Hello, Mamma, Memo, how? Yeah, although to sing. I'm here to patch elsewhere. Namia do me hoje. Nyame ase. Na baby your bad na we be antiano. Do super. Masem ni say, boy na busia po no mo. Say ya ni na so amete ya. Enka wo so friend yire no ka me kan tam gu wo so. Emo mo twe wo ho firi me ba no. If you say mo nya busia fo, adenti na mu di akiriti mi kotnas ni mu no. Aye omo ba anko mo ba ye ni sa. And again ma me so no me na akosamte ya. Ka baby a obefe bia ka ne ndebe boso is all ba bema obi dibidi na enye ne de eti boy ni skanu muntu ya ne tina ontimi nya ne hweye enama fa ya ba ya so de wo kwa efie bi na se ye mpese obe wula ho achon ho One minute ya ko gena o ka twato yo we ye nwa bema ya na asama ya moboya so for say to the pose o de ona me kan say o hye ho de na ye ntwen na ye hwese betimi ya DNA bi na wo hu say abofra na mpasa ye ne ba na say nye ne ba because it say na no papa de say de okra obusa za to pan obu ne say okra o hunu say de o sika ne twi ne so nhye da nye papa ntin say ontimi express no hu ye nti yem wana ye hwese betimi ya DNA bi e de aboa na eya say obobo obi hu ka de be ka cho say benya wo ba no. Okay, 1 minute na aso evangelist. Yeah, me ka kire menuanom say asori de wokọ asori wo abusia ansa na church no ye wa sembi wo abusia na eka ene wa sembi wo ho a asori ena eka ye nhye no so obi wo ho kọ asori mu a na wa pu na busia ana mabusia ne ma asori na ye wa abusia asem ene wa asori asem na ma mencha pran hene pia hene eye nana kwadwo nyaako detailed ana prime kontihene atebubu prime kontihene nso eye nana ageni mboaten di second me che omo pa okay big mama yankoe akosia obrantie me hu oba ne de nanso ena nipa aba no yenhwe ye fufuo so nam enedi sound ba me bi wo ho a ono ahu se de otit hwe no fa no so ba okay ti se footballers no se de bia ye de be se wo mo
because we are kobolo na akobo no akofa awuraba wako no school we so na mepe no tika hu se wusi kanti na odi wachi nya de a wodo te bedu mrebi no hu se ne ma wawo mu nyina anya wo ma nti youth na esi so no obia woni grade uko first layer eyi selection benda boutique nti kuno ba that's when you want ba na akwa we degrade me say the city na wo do bo ba bo so ba no wo soro te so ura fa ni so ura carpenter ni friend so fa carpenter mason ni so mason for the nka mo ko nso yi ebi wo mo ti sa no so mu tua pa okay all right abusia me say efie bia mesa wo share nipa de both a man and men nyina me say papa wom na boni wom enti sa wo jeja wo ho a boni na wom o mechu we di rough on do se kan e bedwa nanka she na wo jeja wo ho wo ye ho ase ogogo ho ma oba na so hu se wo emre bibio bebi se bia wo de ma no o waso bu se wo ye jimi fo ansha ne na kanso a wawud daada na daka nyina obeto ma yasan de ese mfufo she na se be man so mu so display o jai oba wawu oba obetumi atiwuti e de akosi una ase she abanefo no omuso omu posawa awonyo kra no dewi akosa awonyo kra ema nti abrante no ase wagogo ne ho ama oba ne na busuafo no she na me sika wo enko ayisa wo e wo se me ne wawo ma take responsibility say abofa mede me hye no na wo be fa me ho adidi ma han dan ama me san konkoto tv me kota fridge ne ho ahon me sese ma na ko fa be ma foforo ba fa be show na me fili she na no kwa tv we mimi sika enye sa na branch na maintenance wo asa wagogo ne ho bi ni baby mama enti asa ohu ne se enye hye oyema na enye hye o mu se enye hye oni na ye bibi nti nka enye hye ba ta wo se o mu wani da ho nye bibia na wo se oye de wo sori na wo yiska iska no bre ansa no wanya na akola ne so wo hye no ene esa se ewraba ne sesa na obekoso aye dia ene ekona kwaje oba e wo se be man tete ba enso so ontumi me fa bronya ho enfa nwe nkoko na bronya no kwadu na we fa bronya ho de awe nkoko david e wo se oba no mo ne na busuafo mo mani da ho o so mo yesterday she obi abante na mba be di ne ho mo ba mo abe fa ne so aye yi ada mo atosusu egu ne botomo ana she mimi mom de mi nua be ma de a nka ne eto betwa ene maji me ba na ma hye nya sanso de a akora ne chop money me sende mawa eno anu no bibie ni hono ma fa mo ho a e fa oba ne ho no ma me take responsibility da bi me ware o ena san kwase ade na oye ne kra se oba besia utumi fa fon esi wani echa naked we omo mani mie no me yesade no etwa wo ho e de sende be ma afa be wie kire no bo se no de frodo no obeji usika adi ena fe seniska sei na afa na wa be dwane akoto obi ukwu akosu se obi de picture yeah David e won se o yesa o ye bibi adwen da hye se o picture na wo send no den no de fa akoye so pese ohu a omra ofie o mesra ofie obe hu obetumi awro hu nyina akere no eno enye se on steady ya phone e take records wo delete kra na sa wo de che obi a nipa no betumi enya niam bi a wo ye ni e wo sumase obetumi enya se nipa ne yo bi a wo ye smarter obetumi enya inti sa niam ne kra no se wo na wo keep kra na ni wo kwan se wo ye de uchicha sa niam ne go phone so dabi obi betumi dia obi betumi e dia afrodo ode be ye ya adada waje usika nyina she mena ema mani na ho na munni odo achi se o medono
me yes I be man na nia chese onya ne ho be ma na ye ma ne kra ne nya onim ne betumi aye na be ma hye rabano wallahi hey why you mistake papa na we would delete enko would delete ya enko she so we use machine be cry once would delete ya we recycle bina we be say akwa konya the same you know nya would delete we kwa ho nti say one yesterday na wo twetwetwa ho wo secret yi bi na wo post online ne wo send ya sister wa so be show obi betu wadi she dem woni na honum na jeja ho se odo wow do betu wani so odo be yo shege ho na o shade a wapi hu dem woni na ho na di odo achi na chese sikani bre intia ne obesende ama no se we de anya hye ohu anya hye ti obesende ama no odi anyisika mo woni na ho na wo bodam she wo bodam mo woni na ho pasiade sei a wako school so wakoje ntitiye utumi twa wo naked e de sende be ma Ghana pa me say ensemo how bibi ensia unhu sensem wo ho na obi anka na asem ankyerɛwa obi anka bibi secret bi ankyerɛwa ene eno ansa wotimu saa beka se bibi ani ho hye unim niama ehyehyɛ sumase unim niama ankɔfo ye e wo sumase to that na ho na gya wo na ma onkɔfo na adaw na twitwa wo twɛ ene wo nufu ene wo turu mu no twitwa fa sendiom no chine bi no wa be bunko to dwasu apankɔfo bi kyerɛ sɛ mo nkonko mbe nkoka bi ma fa na obeti sankwasi ade na aba mo so na mo ye mo nkoso na mo nye abusia me pese me kasa bebre say lady na nyoye na emetan ade na private part to me try the send them how does it make sense when you send him obi oni nyansa won nwin bia no yes ade we abodam papa abusia me ma me kasa nyetenti me kasa ahia medi girl na tem bebre weka ma asema chere ma jase me ma me kasa nye bebre na ema renfi say story we efutuo wo nti share ema unua titiri we mai wana o mesiso na omo de chese wo ka hye ye kire omo ntem na omo de odo na ye omo kwatidie na ni sika ni bre na wo ma fa hye na fomom no mo ntena se no mo hye no mo fam afutuo omo sua bibi ewai ewom ohun aha no mo sa mistake we man kwan koye bi no mo koye bi dia o metua soka eno nti share na like it na subscribe it na efama me aha eye emergency Ghana TV eso medino se na monim dada na akosia ade pada senenso mesanso ene mo ahia Macram. Try to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute. We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.